ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka United Democratic Front kabalong ka kunhun jong ki MDC ka seng Congress kabasyong hakaliang persya jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan pau ya gajing persya halor gajing Shimrai jong ka Sarkar Jala ban ai pentre kamno syakatanat PHE ya ka tight grant kaba saupusan klor tengka jong ka 15th Finance Commission ya ka balamang syaki Autonomous District Council. Habaya keren bat kilat pathai kubor haka khat artarik jong bunai kelalengkot arhajar arfui kilaya tu ba kilaya kenduk ru yau Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba TW Khain ban pan jing pensai halor kani haka ba ulakula ru ban saya keren bat ke Sarkar Jala haka baya dei bat kani ka kam. Semua orang pun akan dikabenta ningkong ngahapan impau ningkong gaji sungguh. Begitu ki MDC bapli by Trishitong. Nak lagi ini, lagi poya Delhi, nak bentaban ikran, lagu bukan pelio ya ka package nak kita di district councils. Bagaimana sebetulnya kalau bah nak kalian ka Ministry of Finance, kalau Erman kumba sispa prapuar pro, nak bentakan ni ka senama arpuar puai. Banyak kan sispa prapuar pro. First instrument ka bagpalay ka day handai puwi crore. Handai puwi crore abang yung gamut on tight. Ni ka bagyung ka basic grant. Kade 45.5 crore. Kabag ka tight grants kade 45.5 crore. But kade 45.5 crore ni hapan ni share bagi wiki district councils. Kajain dihil bat ka garis. Nagani ka on tight, nagaling state government la apply siya dengan bagla kumba ako program nagpunta ka HDC itu. Henry ka bangis ngulong ko lomba ya ka on tight ya ka tight grant hadu kunta kimpat flight. Hadi nagaling jungi ko ka UDF abangi bersang ban wat jingtip seni berjatai. Nyo jingtip ba ka komiti kerpang kapag thop na kaliang ga PHE na kaliang ga DCA but giway kila isyong meeting haka katsantrik na Oktober dan bakla but haka ta ka jing isyong meeting jongki giong ba ya kanika tight grant na malapapyong tight grant na tayo sutui kadi yung specific tang katu kani gibangi den kamban rong district way kung ka sanitation but ka water supply. Haba yung sanitation kamut ka defecation ro kadi ka sanitation public toilets bagi wegi. Haba ang water supply kamut ka water harvesting, water storage kita ro ka haba ka water supply. Kani ka committee yung gidi ka officer yung ba namar kani ka relate akan jide bat ka baga jingkoy. Hana yung baga don kadi ka jal jiban mission ro daga ba aida wa hamni hamtai yung ba ginum pelaj ka district councils ya kan yang ngin pelaj ka PHE bagan tembrika but kampat ujian ka history juga council by ka fund bala pelaj daga central government halam ka concern juga council tang na ka level jonga ki officer banong ba banong pelaj ka councils. Bakal dulu begini ko dah ka minutes ka bangkum ni. This minutes should be taken at the level of the chief minister. Nakai pisut hui. Kapumut ka lang ba ya kata ka ika baikaran na po ka jingilang juga besar. Di banyo concern na kalian chief minister. Hindi apa ka point syangi hakat patri kum November. Nakai pisut hu kanong point syangi kan ka concern jong chief minister. Apalagi poin sini kapumut kelong banyak layo yang concern chief minister. Balakum nukum gari skim depan pentai daka PHE. GMDC babun bepli
ila expect abadin bla yi bagi MDC ni la poi Delhi bla yo na 15 finance commissions labun le segi yo man nam tagi school ni snagi toilet nagam tagi yo bar snagi toilet nagam tagi individual di bomla le segi bar snagi toilet le segi water harvesting ina pan le mo di le segi la dagnu jaka le segi bar snadi top ada porli ro yo pan penlang dia kiba pun kita expect bala kumu pan pentrei ka begini keski tenrai kumba kalong kan pentrei ka pan bandaka PhD ina kalian jongi baka masulong mo kalong ba haka guideline bala issue daga Ministry of Finance haka sidri kubnai ban riu ajarat ko haka paragraph haka first page lakran syai kumni bayakan ni kapisa di ban pelaj wood syagi entities na tayo sutui kumki gram parishat zila parishat excluded area habang excluded area kamut yangi ka council ki tribal area ki bahapa po ka district council 62 lakran syai ba beyond 10 days in hapan siu bat ka interest kabat katkum ka market borrowing state development rate kabumut lada hadin chos ni lada ki persilam ban pelaj ya hapan siu ru ya ka interest nalor bagi hap siu interest hadu mentadang dili kamu lagi kayaknya ke interest ngatrai husna marja khandri dam bakla manga nam tagi di development corporation interest kadai 10%. Dia mentang nam bakla kalanang he. Dia datang untuk benai ru ngatrai kabunaya ka arkul tam tang interest. Tenri gila bailan ikan hiru hadu mentang kan no benai 48 pelai. Dan kalian juga layak kedua yus siam yang ba kani kamla banlong district council kadiga autonomous body ada syaki gram parishad syaki zila parishad syaki municipal di pelaj ka pisaban implement why not syaki district council ban implement ya kata kajing la bat jing bomla kasyong ka district council dan ka district council kama kala ban susu ban fulfill di criteria ki bopon ban la dagala dagamar kala ban to simma ma pipet si tri thalam ka concern jongi ka council ki ma ban dia goi ka susi kalong ba government after government you feel like jing dei ban pulih bha ye ki rules ki regulation ki guideline ka financial guideline lada ye di regulation bu ye ka 60 bagi we dan kalian juga ni suap ban brave sebi kum gi literate media bagane kalian jongi ni persajur ban ni sunan pan kalian siam bu laong ba un simfia ye kan ha ka level jo jong deputy minister Nai kaji snow jung hakal makan ni kasi tiga lawan sangi. Kan noman saya district council time ka concern ke jongka government na jero. Ini kuah balap nu iya kan ni. Sorkar ka diban plan no wood. Bagi sutu balaga plan tu kan apply dan dapat ka interest. Magani kan dai kaji mentoi na gamta jungi MDC. Kadai kaji mentoi na gamta ki pai ba hapo konstitusi jungi. Na try don problem manisna toilet public toilet market hagi jakayo hagi igru sibat. Hagi school. Imdan problem masna water harvesting. Imdan problem masna ayase hagi idon kam ka kulu water so imdan problem masna kata. Taru ka dikat kum ka tai scheme. Tai gran ka baong ba sanitation and water supply. Kung magalong ini marba na po at sundak lamang sispa para po crore. Tinggal dek jong ka council mo jing council dan mar po baru ni ba ka government ka pa kata ka GTC ka grand transfer kit tela ka transfer ni tang siteng. Kumno ka tai boy. So kit wa ta ai du sih kit. Kita kadang magbulok tingin di umma kadang pelajut siya konsep rokat grand mayor central but konsep bulok ni wajib tayo tingin ni slide pungong ni kita ki konsep bulok pecahan mo ki sadisan ki toilet ki